دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمع الجرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا
فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام على المقدم في الإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المقدم في الإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور
رسول الله 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 على نور رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما نديت لبينا قدمنا السمع والطاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على
سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم رسول أمنوا الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك الله رفيع الشان والدرج
تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تغراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عما الأنام نوالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عما الأنام نوالا جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عما الأنام نوالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عما الأنام نوالا لاحظته العيون في مجتلاته بشرا كاملا يزيح الضلال يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عما الأنام نوالا وهو
أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحمدا لرب خصنا بمحمد اللهم صل عليه وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وحبته وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين
خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر والغزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه صلي ذا الجلال تعدد الرمال صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآل وصحبه بدور الجمال لذا الجلال أعداد الرمال صلي ذا الجلال أعداد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآل وصحبه نور الجمال رضاك نعيمي يا فك جحيمي رضاك نعيمي يا فك جحيمي يا شافي سقيمي سدرت همومي واكشف لي غمومي وقفا ارض حالي صلي ذا الجلال تعدد الرمال صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال والآل وصحبه بدور الجمال صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام ما حد نموش لكل ما صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل
وسلم وبارك عليه. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi ja'ala shahral maulud shahran wulida fihi sayyidul wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadinil mahmudil mahbub wa ala alihi wa sahbihi mu'azzamina fil arwahi wal qulub. Subhanaka ya maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa natubu ilayka ya rabbana fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. وقال الله عز وجل في الكتاب العزيز المنزل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية صدق الله العظيم. سماحة العلماء الأعزاء wa fadilatal masyayikhil ahibba, yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, segenap majlis keluarga dan keluarga besar TPQ Al-Anwar, Slambrit Kerajaan Desa Slambrit Keraton Pasuruan, wa nakhussu bidzikri Fadilatul Ustadz Qasim Anwari, matta'anallahu bituli hayatih ma'as sihhati wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, segenap tokoh masyarakat, para alim, para kiai dan juga para habaib, wabil khusus Fadilatul Karim Mas Akib bin Kiai Haji Masyhud Pajaran, dan juga Sayyidil Habib Umar Al-Hamid, yang kami muliakan dan yang kami hormati, segenap jajaran pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa Slambrit Keraton Pasuruan beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum wa kudumikum, tahiyatan tayyibatan minna nuqaddimu lakum. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tiada untaian kata dan bahasa yang paling indah yang bisa sebagai ungkapan kalimat pertama, melainkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala anugerah dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga berkat ridho dan inayahnya kita bisa berkumpul bersama, menyatukan hati, harapan dan juga doa di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini,
dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di TPQ Al-Anwar, Selamrit, Kerajaan Desa Selamrit, Keraton Pasuruan. Harapan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kilauan mutiara afdalus salah wa azkat tahiyati wa taslim mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati pelipur lara alladzi dzikruhu fihi syifa sayyidil kaunain was thaqalain an-nabiyil a'zam war rasulil mukarram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama dalam naungan syafaahnya kelak yaumul qiyamah, yauma hasrin wajdima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih mengefisien waktu yang tersedia, kami sebagai pemandu acara akan membacakan rangkaian acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan arwah, kemudian acara maulid yang alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama. Disusul kemudian acara Al-Mawa'idul Husna. Acara yang keempat adalah sambutan panitia, dan acara yang kelima adalah al-ikhtitam bid-du'a. Baik dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mengharapkan ridhonya, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-khalisah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah Al-Mawa'idul Husna. Al-Mawa'idul Husna yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Karim Mas Akib bin Kiai Haji Mashhud Pajaran. Kepada beliau kami haturkan Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ara apa mek kosong ni ada ni Pak. Dek ya dek na apa cek tak sampean tak kira suruh ngoceh sareng kula dek ya dek rela kosong Pak, tapi cek lakar ngaji dah ya.
Ngaji nek aja nek lah kata. Tore maju napa? Kula kan male nyaman tore maju. Abang kok setuju nek dina mar. Ayo maju Pak, maju Pak. Nja tak kira suruh ngejak kaki bego, tak kira suruh apa, suruh kalau maju deh ya. Oke. Salah nek rong barongan ya bener budak benang budinya ya. Nah di cocok. Kena nyadek nih kalau, jadi nyaman kok ngomong ria deh ya. Tahu sabun, tahu sabun, tak pakai sabun. Semulja para habaib, para guru, para kiai, sedaja, para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at. Nakhusu bidzikri semulja Habib Ridho, semulja Habib Zainal Abidin, As-Segaf, sedaja para guru, para asatid si abdina tak bisa tafsil asmana situng bersitung, Ustadz Qasim. Ben insyaallah mangken bakal Rabu Habib Umar Al-Hamid. Mantir moga kak dinto acara kak dinto dari awal ngantos akhir mantir moga dadi acara sing dadi lantaran oleh sebab ridhona Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ijek lakar ngaji soro dak yadek tak kira gelem dak yadek mun ngaji. Nek beda debu kula. Nek sering matur aja kak dinto. Beda debu dari kabin ahbar. Dari debu nek kabin ahbar jin. Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nasi laqatatalu alaihi hatta yatruka dhu sukin suqahu wa dhu imaratin imaratah. Jadi saking orang ini kata aku kegenjer ngaji petau saran Gusti Allah badalin nasi ku lebih sampeyan nek oneng kegenjeran ngaji jek tau kegenjeran ngaji laqatatalu alaihi maka ku lebih sampeyan sing terang ngaji jak rebu Pak. Berhubung ku lebih sampeyan tak tahu kegenjeran ngaji jadi lah bener rong barongan dia akhir ngaji alhamdulillah. Ayo saya nyaman tahun neng, orang mau tahun neng ini kamu sok mau tahun neng ini makai kehilangan tak pati semangat, deh. Coba mau sampean beda kepala hati sedena, laku kebendep ya, oleh bantuan dari pemerintah 1 juta. Bedenang budi apa bedeng ada yuk? Beda ada. Anapa? Karena sampean oneng kepese 1 juta aja tahu ban. Jam 6 ya, jam 5 kakek bedenang pendep kakek. Anak apa bola na sambian oneng kepese 1 juta nih kan tapi mon soro ngaji jela tak tahu soro ngaji nyari ilmu tak tahu kagencer tak oneng akhirnya kamu kadang kadang kiai nak ada datang kadang habib ada datang orang saya ngaji gitu datang tore masyarakat kiai nak sadentek nih kapon dah telah coba sadentek sampean gitu datang arah tak tahu kagencer ngaji yang kini apa bunten. Cek saking oneng laqatatalu alaihi orang ni kabu rebu Pak hatta yatruka dhu sukin suqahu si ada geng itu nek ada geng terong ngaji montau kegenjer ngaji wa dhu imaratin imaratah si pejabat mun bejer ngaji itu nek ada lah aku nang kantor trono orang ngaji montau kegenjer ngaji berung tak tahu sampeyan tak tahu kudu juga tahu neng juga. Mangkana pada sengka ngaji nek mun rutinan kuliah nyanyi brei. Grimis sekone brei. Arapa tak tahu kieu kegenjer ngaji sengkah. Coba tahu make lap tetep dateng. Engki napa punten? Kula gaduhan guru, ya Amir Khodili susueun. Ane ngaji nek kangkungan kantone kan. Lap wajan terus lap mati lampu. Orang kangkungan ada songga ke masjid, Pak. Jelek lap ojon terus mati lampu ya Amir datang dari susuan loh anu tak prei enggak yai mulai terus oh enggak pun preman ya Amir tak ngamuk mon kok ya tak ngaji boleh mulai dia jangan apa oneng kegencer ngaji mengana semangat orang jauh susuan datang lap kelap tapi kok coba tak tahu nah boleh sampean tak pada tak oneng ngaji gini kampun ada tuh maltu nek tapi alhamdulillah gelem ngaji menter dadi amal saya amin Allahumma amin tak napa kula iki kadang kula bade kanca podho kula nek copo nek kan kula mari jalanan semua jauh kembali kana bojo ngaji keja-keja sanjangaken teng cacak-cacak niku prei dhisik ngajine kembali jar kana kula cak ngajine prei arya sebunga masalah alhamdulillah kabeh
Udah pada tak temboro karo na santri na ye kiai ini ye dia kiai. Pada tahu na kiai na tak kira berai santri na semangat sih ngaji. Tapi gini kampunan jela tak tahu kegenjeren. Tapi yang termo ke pola lantaran istiqomah untuk terus nyari ilmu. Amin Allahumma amin. Pun neka maulid engki mangken bulan Rabiul Awal bulan lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantermo ke yakom mata Kanjeng Nabi oleh syafaat terus apolong berenang swargana Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Misi pertama na Allah Subhanahu wa taala ngotos Gusti Kanjeng Nabi kadintok adalah uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah kadinto adalah meri teladan kaula sareng ajunan supaya kaula sareng ajunan kadinto bisa nero Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah ongku ada tiaki kang kui kaki kapi kaula sareng ajunan umat Kanjeng Nabi untuk contoh sepaling tepat etero, contoh sepaling bagus untuk etoro siapa? Gusti Kanjeng. Mangkana karena Kanjeng Nabi dia misina program uswatun hasanah maka sedaja odin Kanjeng Nabi kehidupan Nabi debu-debu na benda lampan na Kanjeng Nabi kak dinto kang kui umat sedaja. Karena apa? Karena sopaja bisa etero ku lebih sampian. Masalah na ku lebih sampian kak dinto monsoro nero Kanjeng Nabi tapi kau sareng ajunan retak tahu bentak kenal ke Kanjeng Nabi der mesenero apa? Bangkan beda maulid, beda pengawasan rutin, beda pengajian, narangaki akhlak Kanjeng Nabi, narangaki debu-debu na Kanjeng Nabi. Supaya jago lebih sambian ne kamale oneng ben kenal, mon lah kenal deki bisa nero. Amin Allahumma amin. Bon, on launan pakai lestari kadinto Habib Umar sing isin. Karena Kanjeng Nabi neka uswatun hasanah. Jadi contoh kang kui kau lesarang ajunan mangkana Allah kadinto ada buaki laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah ngotos Kanjeng Nabi dia diri jenis kulewi sambian neka. Apa manusia? Kanjeng Nabi neka manusia supaya kulewi sambian bisa nero. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi dia manusia kule sarang ajunan juga manusia. Meskipun Kanjeng Nabi dia manusia saya tak pada bereng manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Tapi karena dasar dzatiyah na Kanjeng Nabi dia manusia maka ku lebih sampeyan neka bisa nero Kanjeng Nabi. Karena manusia soro nero manusia tepak nih kampunan. Sareng Gusti Allah ku lebih sampeyan te soro nero malaikat karena malaikat lain jenis. Makanya Allah ada pula qad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka karena Kanjeng Nabi dia uswatun hasanah. Ya gila sudah lampa-lampa na Kanjeng Nabi kan kui ku lebih sampeyan. Sehingga kadang-kadang Kanjeng Nabi gak dintot terlihat seperti manusia seakadiku lebih sampean. Padahal asli Kanjeng Nabi neka untuk bisa lebih hebat metauk mukjizat saya lebih hebatan boleh Kanjeng Nabi mampu ben bisa tapi Kanjeng Nabi tak boron araba bolan karena Kanjeng Nabi neka dadi uswatun hasanah contoh kang kuiku lebih sampean. Beri contoh jarang kula. Kanjeng Nabi neka biasa Kanjeng Nabi neka Pak. Kanjeng Nabi gak dinto erabuin para sahabat nih kampun biasa pernah situng bekto Sayyidina Umar neka asawan ke Kanjeng Nabi ketepan Kanjeng Nabi gak dinto wahuwa muttaji'un ala hasirin ketepan Kanjeng Nabi ini ketepa asarin le asarin Kanjeng Nabi ini ke ala hasirin cari Jawa ini hasirin ini ku keloso apa jangan matur ini keloso teker. Nah orang tedung neng teker ya Pak, mon zaman setia. Orang mon tedung neng teker, orang andi apa orang tandi? Orang tandi. Kanjeng Nabi ini kesarin neng teker. Makanya ketika beda Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi kadin tojeke waqad atharul hasiru fi janbaihi. Karena Kanjeng Nabi ini kesarin neng teker, tangan Kanjeng Nabi ini kealampet. Tak tege Sayyidina Umar, nengalena kadian nek. Sampai keluar debu dari Sayyidina Umar, ya Rasulullah ud'ullah fal yuwassi'id dunya alaik.
Ya Allah Kanjeng Nabi, sampeyan nyoon apa? Ke Gusti Allah supaya ajunan ka dito paringin rezeki saya langkung sae. Male sampeyan tak redung nek teker haja nek male tak melas panjenengan Kanjeng Nabi fa inna muluka faris war rum qad wassa alaihimud dunya wa hum la ya'budun Allah. Padahal presiden Romawi, presiden Persia kadisa Kanjeng Nabi tedung sae berenang spring bed rek zaman setia. Bede permadanin, bede permaisurin, ada bede sing ngalaki Kanjeng Nabi. Padahal kasa tak iman ka Gusti Allah. Sampeyan mau nyoon ka Gusti Allah. Wow, langsung lebih hebatan dari Romawi ben Persia Kanjeng Nabi. Mosok panjenengan kek belas saja nek ke Kanjeng Nabi. Dharma dawuh Kanjeng Nabi. Bendingaki Kanjeng Nabi kelaben Persia Romawi, pemimpin Persia, raja Persia, raja Romawi. Dawuh Kanjeng Nabi. Qadid dakhara hadza lana ya ibnal Khattab wa haula qaumun ujjilat thayyibatuhum fid dunya. Umar engkau bi beenria odi berenang dunya bene nyare nek engkau bi beenria qadid dakhara hadza lana ya ibnal Khattab. Nek engkau bi beenria bene nek dunya Umar. Nek matangko wi beun saungkuan sebudian berenang akhirat berenang suwargana Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Wa haula jaipun Kanjeng Nabi. Nah pemimpin-pemimpin serta iman ka Gusti Allah segi-segi je Umar ya qaumun ujjilat thayyibatuhum fid dunya. Ajiwa orang-orang sekaro nikmat ta bernek dunya tok tapi sebudian nek akhirat tandi nikmat apa naudu. Secara zahir Kanjeng Nabi ini tak keduan panapa. Malah Kanjeng Nabi ini kamon adu bene menta pese Pak. Kanjeng Nabi ini kamon adu bene banyak pese menta kendaraan menta saben je. Kanjeng Nabi ini kamon adu Allahumma ja'alni miskina wa amitni Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah Gusti, Pak Odi kula miskin Gusti. Pemate dalam keadaan miskin. Sebudian na akhirat pakumpul bareng orang-orang miskin. Ini kedua dengan Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi dia miskin aku secara zahir kita pe asli dengan Kanjeng Nabi dia tak miskin. Arapa? Karena Kanjeng Nabi ria tak gelem sogi, Pak. Orang sesogi dia orang senerema dumpan dumna Gusti Allah. Orang semiskin dia orang seterosogi ya tak gelem nerema korang melolo aja yang miskin dia. Mon Kanjeng Nabi neka poron, Kanjeng Nabi neka bisa napa bunten menta sogi. Engkau teruatanya ke beunku. Yu, Kanjeng Nabi neka bisa napa bunten sogi. Hah? Jawab yu. Biasa kaki ngomong tok saya tak jawab. Kanjeng Nabi ini kecok saking nyoon sogi ka Gusti Allah bisa napa bunten? Bisa, tapi Kanjeng Nabi aja tak gelem, Pak. Arapa? Karena Kanjeng Nabi aja dadi uswatun hasanah. Maleku lebih sampeyan nih kebisane roh. Karena program gila Kanjeng Nabi aja uswatun hasanah. Buat tahu usah Kanjeng Nabi, Pak. Sampeyan mun oneng ceretan nah, beda belinya mana Sunan Bonang. Ceretan nek yang kula saya tak nototen. Sunan Bonang aja andi tongkat, Pak. Bilen nanti tongkat tepai beri kolang kaling je duding bereng tongkat ta le ne kadadi emas le sampeyan mun oneng cerita aja nih kamun sekelas Sunan Bonang je saking tade Kanjeng Nabi bene apa apa kula bi sampeyan tade Kanjeng Nabi bene apa kabire wede karena wede Kanjeng Nabi mon Sunan Bonang nuting kolang kaling dadi emas Kanjeng Nabi bisa napa bunten. Tapi apa Kanjeng Nabi mek delo tedung nang teker? Arapa Kanjeng Nabi jadi mecek melarat aja karena Kanjeng Nabi mele odi haja ka dinto melarat haja ka dinto. Saya pikir ku lebih sampeyan karena Kanjeng Nabi jadi uswatun hasanah. Kula pernah mereng cerita ka dinto dari Habib Hashim bin Abdullah As-Segaf Banyuwangi tapi kula tau nengge apa. Beda nyamana ulama nyamana Ibnu Hajar. Ibnu Hajar neka seneng ngajar seneng ngaji tapi tandi apa melarat akhirnya protes sareng rajin bah sampeyan ngaji kelau kedeje minta mikir keluarga aku lebih anak nih kak sobung saya kan
Ambu mare ngaji sampean aku lower boy beda oleh hasil. Dan zaman setia deh ya. Malah oleh hasil sampean. Kalau gede aja sampean ngajar, kalau gede aja sampean nyeberagi ilmu tak oleh panapa sampean. Melarat odik kula sareng ajunan nek apa? Punya enak dia buah jaga itu. Derma Ibnu Hajar nek langsung teguh rajin nek itu. Tanang sambi dari Ibnu Hajar, sambi dek somor. Nyelok somor neka Ibnu Hajar gak itu. Nyelok somor tembennya saya keluar ya ternyata bene aing. Ternyata saya keluar kali itu adalah emas setembok. Langsung hari ya saya keteroban le nyok kalah. Mon lakari saya keteroban mulai bilen. Tapi bukan mon ngalah emas setember ya mulai setia bene telak tapi kok. Kaki bene hang bine kok tak tero andi bine. Seokor nagun karo dunya melolo. Tapi mon beun tero dadi tetep hang bine dunya sampai akhirat. Kalah emas re, boleh ka somor. Ceklah rajin Ibnu Hajar dedek kelabun dedeun ilmu luar biasa ipun tut sareng rajin Ibnu Hajar sabe dek somor itu tak boleh ke somor mon reng slambret mon mbok aja jia kaki pas murwandi mas sabak dia nyolek mas sabak le kaki le kalak keng kaki bigok telak kah otak bebuang ke somor kaki tetap jadi hang bine engkau yakin buang tak kira buang bareng yuyu aja tetap kalah telak kok kak berante kaki betina pakai rantean deh ya jangan di masabak ya apa di masabak makin minta sangodoan kan neng yuyu ya le tapi neka punten sabak boleh sampean bayang lagi mon Ibnu Hajar bene nabi bene rasul ulama sekeduan ilmu aji yang nyelok aing bisa keluar emas. Lemon sekelas Kanjeng Nabi bisa napa bunten Kanjeng Nabi? Lemon Kanjeng Nabi ini kaporon, Pak. Tahu salok nyelan aing tak sading tudingan. Kanjeng Nabi ini gak pernah debu. Aradali Rabbi ayyaj'ala batha Makkah dhahaba. Engko repet tabar bi Gusti Allah. Muhammad mon beun gelem pelataran kebi tanah Mekah dadi emas kang kuiban ka kebi. Tapi enjak Kanjeng Nabi ini kata poron. Arapa? Karena Kanjeng Nabi je eman de kulo bi sampeyan. Saya ka eman nek aku lebih sampean Kanjeng Nabi nek mon uswatun nonton Pak karena nonton nek Kanjeng Nabi on laonan arapa karena aku lebih sampean akal tak kota kecapok sampean nek di anak nek kene nek bapaan sampean kota beman nonton anak si kabid bisa jalan on laonan nggih mosok sampean ya bapaan me on laonan tak tahu jalan ya bener tak tahu jalan mon bapaan make alonca bisa. Tapi karena nonton anak noroon laonan arapa tako anak entak kecapok tako anak labu Kanjeng Nabi ngabong bisa medeti mas gunung bisa apa boy Kanjeng Nabi je Pak tapi Kanjeng Nabi je karena uswatun hasanah nonton ku lebih sampean tako akal ku lebih sampean tak notot Pak mangkana Kanjeng Nabi je on laonan pernah Kanjeng Nabi ne kayak rabin putrina Siti Fatimah paringin roti sareng Siti Fatimah neka abah roti deer sareng Kanjeng Nabi maus bismillah zikir nyebut asma deer lestari deer Kanjeng Nabi deer madhebun Kanjeng Nabi ya Fatimah Fatimah hadza awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu salasata ayyam bing are kakanan pertama bing saya masuk dek tabun abana beun re bing teluare kok tak ngakan bing teluare Pak tak deer aduh Kanjeng Nabi mah tak ada teluare. Saya pikir gue lebih sambian, Pak. Saya pikir Kanjeng Nabi ini gue lebih sambian, malah gue lebih sambian ini kabisane roh. Amin Allahumma. Lemong Kanjeng Nabi ini gak tahu usah Kanjeng Nabi pun. Sampean oneng cerita na Siti Maryam. Oneng apa nje? Mon oneng kok tahu usah cerita. Oh. Siti Maryam nih Pak ngandung tapi tahu tandi lakeh arapa bolana karena Allah saya karep kak dinto qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar kula me bisa ngandung Gusti aja kula tandi lakeh Gusti darma jabun Gusti Allah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun lemon Allah karep maka bentek ting seding reng lakeh ben bisa ngandung esa beun nang mihrab rabet sareng Nabi Zakaria
Nabi Zakaria neka ngerabet Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibu Nabi Isa. Berenang mihrab kamarnya atas. Tager tade sebisa lepu kecuali Nabi Zakaria tuh. Sampeyan tengalin. Bener dungeng dia bener. Dalam Al-Qur'an. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qalat rabbi an qalat ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Setiap Nabi Zakaria neka ngirim nase, cuman sedek ngirim makanan ke Siti Maryam. Wajada indaha rizqo. Ternyata nang mihrab Pak, nang kamar Siti Maryam neka punya orang neka Pak. Sampeyan mun baca tafsir yajidu indaha ta'amus syita'i fis syaifi wa ta'amus syaifi fis syita'i. Kakanan sebenarnya bejena nang kamar Siti Maryam neka beda. Bener bejana pao, beda pao. Bener bejana turin, beda turin. Neka mau tanya lagi, oleh dimma beendri ya Maryam. Qalat anna laki ya Maryamu anna laki hadza. Qalat ya Maryamu anna laki hadza. Maryam oleh dimma beendri Maryam. Karena Nabi Zakaria ini takut beda orang saya ngerem, takut beda orang saya lepu. Dari macam buna Siti Maryam. Qalat huwa min indillahi. Neka langsung kiriman dari Gusti Allah. Langsung kiriman dari Gusti Allah. Langsung turun dari swarga nih Pak. Siapa saya nyon? Siti Maryam mau arjeng ya Allah. Datang ka enoman dari Gusti Allah. Langsung kiriman dari Gusti Allah. Sampeyan pikir, mon sekelas Siti Maryam, reng bine sesolihah, bene nabi bene rasul, bisa mendatang kanan dari langit, kirim langsung dari Gusti Allah. Kanjeng Nabi bisa napa boten? Bisa. Tapi apa Kanjeng Nabi ketika paringin roti sareng Siti Fatimah telu hari kabeh deueur Kanjeng Nabi. Apa? Karena Kanjeng Nabi saya pikir gue lebih sampean takut tak notot kalah. Kanjeng Nabi ini kebiasa dari masjid masuk ke dalam Siti Aisyah. Biasa. Setari masuk ke dalam Siti Aisyah tanya, "Hal indakum min syai'?" Yang keluarga penang dinari beda kanan saya akakan kulna la ya Rasulullah punten Kanjeng Nabi nase tak keduan nase kopi tak keduan kopi. Oh iyalah fa idzan inni shaim. Iyalah mun ada saya akakan nah engko setia puasa. Lah apa Kanjeng Nabi mek tele tade saya akakan Kanjeng Nabi nek puasa. Apa Kanjeng Nabi minta ngangkat tanang ya Allah Gusti, sobung deueureun nek compok Gusti, petoron deueureun soto Gusti. Bisa apa nje mana aja? Bisa napa punten? Pas lakun boleh toron ke dalam Siti Aisyah. Beda Aisyah, sobung Kanjeng Nabi. Ya Allah Gusti, beri lestari soto, bakso birang nenorjo Gusti. BS Mega Mendung. Bisa napa punten? Lah apa Kanjeng Nabi minta ade? Karena Kanjeng Nabi saya pikir ku lebih sampean. Karena Kanjeng Nabi jadati uswatun maleku lebih sampean neka bisa nero kan bisa nero Kanjeng Nabi. Bisa napa punten? Bisa. Amin Allahumma. Coba sampean bayang lagi, sampean neka ge laki neka. Ge laki sampean. Peleman, aglower, jualan, nokang, hur apa tokang montak? Teh beri ngakan apa istilahnya? Lepas ya. Apa nasi lepas? Terus lebar bener kan ya? Lepas tak beri ngakan, tak beri rokok, tak beri apa-apa. Hur duhur, mole kabungkon nanas panas, lapar arjeng. Masuk kabungkon le lapar, kalagi nasi panas nih bubungan. Pas sebine ngocak, ya Allah cak sepura, cak anan gelek nangis meloloh, engkau ora tening di anan. Bekombeng kok ki kabit mari, engkau ki durung amas saya. Pakai sekek lakernya. Nas panas, bojaran ki durunge bojar, lapar, depak kebungko, nasi kita masak. Neka pegel masyaallah. Iki napa budane? Pegel. Wah. Tapi mun sampean mikir, ya Allah, sampean engak nih makin. Ya Allah, Kanjeng Nabi kadelem Siti Aisyah. Tade seede Kanjeng Nabi ta ya. Apa sa Kanjeng Nabi nalah. Engko make tak bisa niro pasan engko dinengko bisa niro sabar we. Sampeyan dung teh dungan sama jelale tuli masalah identik bingko. Bisa napa punten aja nih niro? Bisa panja? Apa aja cembele seman kagere ya. Amin Allahumma. Lah bisa sampeyan niro aja nikah sampeyan. Coba bayang lagi sampeyan 1400 sekepongkor. Kanjeng Nabi
masuk ke dalam Siti Aisyah pada saya kakan Aisyah sobung kak dinto Kanjeng Nabi ya Allah Gusti nyokon soto Gusti toron soto aing kak dinto Gusti se manes se celep toron dari langit le kake montoro pas haja ji Kanjeng Nabi kake nero ada remak kake marah toron dari bubungan le nasi buku jurung masak kak baru kake entar kak ya Allah Gusti soto tai gila kakabi kake le Kanjeng Nabi aja nek kesek pikir ku lebih sampian nek ka Pak malah ku lebih sampian nek bisa nero dadi uswatun hasanah mun Siti Maryam cek lakar program Siti Maryam misine Siti Maryam dia cuma ngeliragi Nabi Isa ada perintah ku lebih sampian sorone karo Siti Maryam nek kesobung saya perintah sorono ro Kanjeng ada Pak beda program beda misi tapi Kanjeng Nabi dia odin sedaja kan kui umat malah aku lebih sampean nek bisa nih roh amin Allahumma Siti Maryam mendotong jawab datang bisa apa karena benet lakar teh sorono roh Siti Maryam celakar Siti Maryam kak dinto misi cuma ngelahiraki Nabi Isa ada dimma bener-bener sorono roh Siti Maryam kayaknya setiaan punya anak bine roh Siti Maryam ngandung tak ada lagi padahal tek sorono ro Siti Maryam ya mon setia mon merebeda orang bine pas moro ngandung tandi laku pada bu Siti Maryam ya Maryam Belina mon dene kae mangkan Kanjeng Nabi sedaja odi kang kui kaula sareng ajunan on laonan nek Kanjeng Nabi sampean terakhir dari kaula Kanjeng Nabi nek kan ketika berenang Taif Kanjeng Nabi nek kocak yantem sareng orang Taif sampai malaikat saja gugunong nih kan entar keng dari tak tegen ke Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi orang macet tegen ke panjenengan ba'athani Allah li ta'muruni bima syi'ta kula perintah sareng Gusti Allah ya tos kaajunan kula siap perintah apa sareng panjenengan kula siap mangken Kanjeng Nabi malaikat Jibril juga siap in syi'ta atbaqtu alaihimul ahsyabin caipon malaikat saja ke gunung mon sampean poron Kanjeng Nabi orang sing antem sampean sarang beto sing ngoceh sampean kalagin kajur aja bi kula kalagin yon cepagin keceta ke sareng kula mon poron sampean Kanjeng Nabi dari madhawun Kanjeng Nabi bebun tenaja aja tikel aja neka ki durung paham bal arju ayakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a apa tikel mau makin nek bapak anta iman tikel bon pola sebudian anan seiman mon bene anan sem pola kompo ya seiman lemon aja nek Kanjeng Nabi melok ka Kanjeng Nabi nek sampai sebutaki sampai sandal Kanjeng Nabi kak dinto bernamera karena apa karena darah saya dari betes nek ke sandal Kanjeng Nabi pas sampean ngocak Kanjeng Nabi tak kebal ya pola keng tak nyami jimat Kanjeng Nabi pola keng tak jeza Kanjeng Nabi lah mong Kanjeng Nabi ini kebal bisa napa punten kebal Kanjeng Nabi pas aja nih pas Kanjeng Nabi mungkin nih ke malaikat on cepaki pon gunung ke orang nih ngocai gula nih bisa napa punten Kanjeng Nabi ini bisa apa Kanjeng Nabi malah aku lebih sampean bisa nih roh sampean mon titi ustad titi kiayan di rutinan saya ngaji ya tuk maltu ajari ya lah Pak mak ngelama kadang orang dateng kadang enje kadang wak duaan kadang lok telokan tapi mun sampean engak ke Kanjeng Nabi Allah tayang Kanjeng Nabi je tayang ada wadah sayan teme breng beto yang karo nang dinang kok karo tek yen tare orang tapi tek yantem alhamdulillah bisa aja nih bisa tapi mun sampean aja nek kan mungkin nek Gusti mak lama nek aku gelon tamaki mun coba ki gunung wone kang mak lama Gusti tapor ke lah pakak kene wada remah andi santre ya Allah Gusti ngelama tak norot nek Gusti tapor mate kabi santre na Pak mangkana Kanjeng Nabi sedaja Kanjeng Nabi nek odi kang kui kaula sareng ajunan karena Kanjeng Nabi dia dadi uswatun hasanah mangkana ayo ja petiti maulotan haja kak dinto momen untuk lebih kenal dek Kanjeng Nabi untuk mau ketiti ilmu saya manfaat amin kula tapi sakereng sampai lestari ki kan itu makanya terus lagi sareng Habib Umar sekone kak dinto mentir mau ketiti ilmu saya manfaat
nyon sapora sebenyak mentir sempian sedaya peleman gak dinto majelis sedaya keropakan gede kejemberan sareng Gusti Allah mentir pada oleh barokah maulid mentir mau kepada oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika saya bisa sampai aki nyon sapora sebenyak ada minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihat yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah bagi kita sekalian, sehingga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya adalah melanjutkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini akan dibacakan oleh tim Salawat Al-Muhibbin. Kepada tim salawat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. يا ربي قد غفلنا كلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق يا نبيا من قدام قد جنى عنا الظلام يا نبيا من قدام قد جنى عنا الظلام وحمانا بالهدى واستقام فحكام وحمانا بالهدى واستقام
والقلب يخفى والكواكب ترجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب ترجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب ترجلي والقلب يخفى والكواكب ترجلي وتقضوا آمنا رأيت جملا وتقضوا آمنا رأيت جملا كالبدر في ليلة يضوح ويلجلي كالبدر في ليلة يضوح ويلجلي والقلب يخفى والكواكب ترجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب ترجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب ترجلي والقلب يخفى والكواكب ترجلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بنور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأنر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا خير مولود
قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا ضأت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى
اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود بخرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، وليال الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
مستمر ليس ينفد حيث أهدنا عطاء الله الله يا من الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك لربي كل حمدي جل يصوره العد ارحمنا بوجودي المصطفى الهدي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي نجا سبيلي كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي الله بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر صل على طلع البدر علينا اشفع لنا يا رسول الله ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا
المرضى قد تجليت لقلبي مسفرا دون قدام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه ولد الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم البست ورجعت فلما شاف وشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. صلى الله عليه. وله ما سوى الأخلاق الليبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطر الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الأبي وشني، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنان. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فاسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله، يا إمام ابني الإمام شايل
عطاياك الجسام عطاياك الجسام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام لبني الإمام شايل الله شايل الله الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار يعينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار يا ربي يا خير مغفر الله يا ربي يا خير وكفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله يا ربي يا خير مهدي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واستغالي الله
ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi sanjung madah pembacaan salawat maulid Simtud Durar yang dilantunkan oleh tim salawat Al-Muhibbin dari Pajaran. Mudah-mudahan pembacaan salawat tadi menambahkan rasa cinta kita kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita layak dan pantas mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh TPQ Al-Anwar Fadilatul Ustaz Qasim Anwari. Kepada beliau kami haturkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين، أيها العالم من العلماء، أيها الحبائب، أيها السادات الكرام، وبالخصوص نخص بالذكر سلريبون حبيب عمر الحميد، حبيب أبو بكر الحسني، حبيب زين العابدين، حبيب رضا، حبيب جعفر. Mantar moga kuluban panjenengan oleh barokah sedaya sedaya ulama, sedaya habaib saya hadir di karintoh pangkunan. Para hadirin, para hadirat sepada muljah, oleh mewakili panitia sekaligus atas nama Sohibul Amanah saya pasrayan nak kana ngaji karintoh. Pertama, aturaki syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampun apareng dek kula panjenengan sedaya apareng nikmat sihah wa afiyah sehingga kula panjenengan bisa hadir, bisa atemoh dalam majelis karintoh dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termoga hadir kula panjenengan nika dintoh dicatatah sebagai bukti bahwa kula panjenengan termasuk umat secinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam moga ya tarakina dekat hariban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siampun meri contoh dekat kula panjenengan, beri tauladan sebagus di dalam ajalanin odi pada itunya kadintoh, sehingga kulaban panjenengan menemukan titik terang odi pada itunya dek kemah ngadepin odi pada itunya untuk menghadap kehariban Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para hadirat sepada muljah, kula tak bisa abid karena beliau Habib Umar ampun larabu. Kula mewakili para panitia dan atas nama kula tibi matur sekelangkong hadir rabunah panjenengan sedaya. Matur sekelangkong sangat atas rabunah sebanyak tak bisa males panapah. Mun bisa dak budi tahun tangke langsung budaya
mek tangak kele masa pakon maju tak saya ke dengan tak saya cik tak saya nah sebagai tuan rumah kudu cik tak saya nah masa esoro maju tapi mon orang yang pancen selambri ni kapon lagi mon tu tadi kamu boleh cereng benai Habib Syekh sebisa nyedot dari iman ka iman teh mereka orang yang naik kapon beden matur sekelangkong rabunah jazakumullah hasanal jaza ban boleh matur sekelangkong dak setujenah orang-orang terlibat dalam terselenggaranya acara Kadintoh senyumpeng acara Kadintoh baik nyumpeng tenaga maupun lainnya sehingga acara Kadintoh terselenggara kelaban ini termasuk meriah cuma sayang tempat tah badane bon pring kila ni kebadan nah gini kebon cek saking badai lapangan luas insyaallah tak pati ketengal saya hadir badakan to kita pati ketengal ki ya ketutupan bi pereng matur sekelangkong atas sumpengna matur sekelangkong sirajah tak bisa beles panapah panitia tak bisa meles panapah ben kulah tak bisa meles panapah moga-moga keingat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama pribadi dak panitia kula nyoon kula matur sekelangkong sebanyak karena panitia ampun berusaha dengan sekuat tenaga berusaha dengan segenap kemampuan untuk menghadirkan untuk menyelenggarakan acara Kadintoh sehingga bisa terselenggara akati malam mangket matur sekelangkong dak panitia jazakumullah sanal jaza termoga paring syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para rabu cek peleman dimen edingaki mauidhah hasanah sebekal sampai yakin sareng Habib Umar kala ampun le sampai yakin sareng Mas Akib intina Rasulullah sebagai uswatun hasanah makanya odi etunya nega pancen butuh seorang figur untuk ditauladani harus punya figur untuk dicontoh dan ditiru sebab odi montandi figur montandi orang sebisa contoh maka odi tak temuh aranah ulah pun pancenengan nero malaikat tak mungkin karena letak pada malaikat diciptakan dari cahaya gula pun pancenengan dari celot maka nak beri utusan sedari manusia supaya kulah pun pancenengan bisa neroh lalampanah nanti moga peleman dari majelis kantoh semakin meniru napa-napa seampun elakonen Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelakuan tambah saya ibadah tambah cakang sebab memang odien gesangah Rasulullah pada itunya nikah teti contoh deka kulaban jenengan sedaja makana ni Quran ihdinas siratal mustaqim bana siratullah tapi siratal ladzina an'amta alaihim karena mon langsung pahnero malaikat ia tak bisa makanya beri Gusti Kanjeng Nabi senotabena dari manusia tapi tak seperti manusia ngak kula ben panjenengan supaya kita bisa nero marenekah edingaki pole hikmah maulid saya sampai yakinah sareng semuljah Habib Umar sehingga menambah rasa cinta kula ben panjenengan deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga dengan kecintaan mereka berbalas cinta dari Gusti Kanjeng Nabi sehingga bukan hanya menjadi muhibbin kita menjadi mahbubin Allahumma amin dan pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari yang tidak ada bisa memberi syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sebisa ya toraki kurang lebih nah nyawan seporah wal afa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siraman mutiara hikmah dalam rangkaian Al-Muwa'idhatul Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar Al-Hamid dari Tampung Rembang Pasuruan,
kepada beliau kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Protokol asair ya, Masya Allah protokol. Kaula pernah unjengan ajak ngolok petinju penceramah kedua yang al-mukarram al-muhtaram al-habib Umar Arya ngolok penceramah apa yang ngolok petinju ya. Mantar buka oleh barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang santai, ayo kurang santai yuk. Ngantok dia nek bini dia. Beri kopi sampean. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Ustadz Qasim, yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Habib Abu Bakar Al-Hasani, Al-Habib Ja'far Al-Jufri, Al-Habib Ali Ridha As-Sekaf, Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sekaf, sedajah para asatid, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gandengane orang cinta bi Kanjeng Nabi, Arya banyak solawat bi Kanjeng Nabi. Arya gandengan. Orang mon cinta bi Kanjeng Nabi, lesan ria seneng asolawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean kageti tiang. Dor, mon ngocak Allahu Akbar. Arya berarti orang sai. Dor, Allahumma sholli ala Muhammad. Mon sampai kageti, dor, patek kake. Arya berarti semak bi patek bene semak bi Kanjeng Nabi. Gandengane orang cinta orang cinta bi Kanjeng Nabi, gandengane adalah sering asolawat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gandengane tasbih. Apa Pak gandengane tasbih? Dzikir. Wong sampeyan nyambi tasbih engak dek dzikir. Sampai nyambi tasbih, bertasbih Allah 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 Allah. Mon tak nyambi tasbih, tak ingat bi dzikir. Kan nggih. Mon sampean sering nyambi tasbih, moro ingat bi dzikir Allah 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 Allah. Sabak boleh. Jalan boleh. Ngesak boleh. Bertasbih subhanallah 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 subhanallah. Gandengane tasbih adalah dzikir. Mon sampean ngesak korek, pinter ya, pinter urusan dia. Tak usah ceramah lah, mer pinter ya. Mon sampean ngesak korek, gandengane rokok. Arya korek, di Maria rokok Arya. Otomatis dia. Mon sampean ngesak korek, gandengane
Gandengannya orang cinta dengan Nabi adalah lisannya sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tanya bine-bine, sering solawat atau sering rasan-rasan, Bu? Rasan-rasan. Ki jujur ae to, saya tak jujur pasti. Dek pasar meli tempe 2.000. Aduh, sak selambrit tompes kene ngrasani. Tempe 2.000 mean. Tanya bila kayak di mele tempe mele tahu 5.000, mele sayur me 10.000, me tak remari dek pasar Sidogiri. Enggi Mas, ketemu berung, ketemu toko, ketemu agi san rasan, mele me 10.000 sampai 3 jam asan rasan. Tandanya bahwa kita kurang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang termasuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi adalah suri tauladan yang paling bagus. Mon nyontoh Kanjeng Nabi. Mon norok Kanjeng Nabi. Arya sunnah Kanjeng Nabi. Mon Jumatan gawe surban tak apa-apa. Arya sunnah Kanjeng Nabi. Aduh, benih Habib menghabib kakek. Benih ustad mengustad kakek. Tak apa-apa, Pak. Surban dia. Arya sunnah Kanjeng Nabi. Mon sampein ajual nasi goreng jak surbana. Jual nasi goreng ke surbanan. Tanya, mek surbanan Arya sunnah Kanjeng Nabi. Aryanya mana, gilanya mana? Ketika ibadah maka kita pakai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arya kenek 10.000, mon beda sopi 3.000. Mon beda sopi 3.000. Mon sampean jual beda toko-toko 10.000, mau sopi 3.000. Kenek Arya. 2 tahun dia, Pak. Mon rokok seare 20. Arya sak benyak dia paling mau mentak lemak pun 6 segosi wak. Mon rokok kapi nyambi. Kan enggi Arya kenek Arya. Arya sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau lah pernah unjengan. Saking tak ngertene orang sebelum ceramah kau lu asiwak. Beda satu orang pas di ngarep dia. Ngucap, Kiai nang akan kaju. Ya Allah, mek budu orang dia tak ngerti. Ya Allah, berarti ini orang-orang yang tidak tahu dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neser. Ayo kita galakkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi neka sopir. Kau lebih sampean bagian numpak. Apa caan sopir? Kanjeng Nabi sopir, kau lebih sampean bagian numpak. Mon sampean ngocak, kau lah riabib banyak ujian, tenang. Sedejah ujian ini Arya pernah dirasakan Rasulullah SAW. Semua ujian pernah dirasakan sama Rasulullah SAW. Umpama panjenengan ngocak, kau lah riabib mulai kenek tak pernah ajeling bapak, mateh bapak bib pada. Ketika Rasulullah belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Ayo, ujian dia. Oh, kau lebih sampean ada bu, kau lebih mulai kene tinggal emak beb pada. Mulai kene Kanjeng Nabi tinggal sampean ngocak, oh kau lebih tinggal bini, kau lebih istri yang tercinta beb pada. Rasulullah juga ditinggal istrinya Siti Khadijah. Oh kau lebih pernah kematian anak beb, kepaten anak pada. Rasulullah juga pernah kematian anak Sayyid Ibrahim. Oh mon umpama panjenengan ngocak, kau lebih paling melarat orang, tenang sampean tak kira tak ngakan sehari. Kanjeng Nabi aju yauman wa asba'u yauman. Satu hari lapar, satu hari kenyang, satu hari lapar, satu hari kenyang. Bahkan diriwayatkan 40 hari sebelum meninggalnya Rasulullah tak ngebul ria masakan. Menunjukkan selama 40 hari Kanjeng Nabi
deer bi aing bi kurma. Bede orang kanto deer aing bi kurma yuk. Yuk. Bede orang kanto deer aing bi kurma. Sobuk. Mare esa deer soto. Mare maghrib deer soto. Mare esa deer rawon. Jam sanga bede bakso yolok. Bakso. Ngakan bakso. Hari ya. Tidak ada yang ujiannya seperti ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau jadi dai, jadilah dai seperti Nabi. Mau jadi kiai, mau jadi ulama, jadilah ulama seperti Nabi. Nabi dipuji biasa, Nabi dicaci biasa, tak ketun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangoni sukuni ngamuk. Arya bener ustad dia, tas mengustad dia. Mek sukuni dia, tak mati mandi dia. Kurang ngandel. Mek tebes dia. Almarhum Kiai Muhammad Subadar. Itu pernah disangoni duit palsu, Pak. Pese palsu, pese mainan anak-anak dia. Mon kau le pateke orang ini. Ngelama dia nyamana. Beri pese mainan dia, sangoni. Beri pese mainan. Buka pese mainan, tak ngamuk. Alhamdulillah. Arya menyamana kiai dia. Mek 300. Kurang mek 300. Minimal 500. Arya tak mengustad namanya. Cuma coba begaula. Beri pese mainan degi Habib dia coba ya. Arya gibib mahabib dia nyamana. Arya gibib mahab. Ayo, Rasul ini contoh. Kalau mau contoh Kanjeng Nabi adalah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memegang uang sedekah Kanjeng Nabi. Ketika tandi pasah Kanjeng Nabi. Sedekah ria mengalahkan 70 setan. Orang sing sedekah ria ngalahake 70 setan. Sedekah. Niat pengajian umpama beda Habib kaulah sedekah, umpama beda kiai kaulah sedekah, 50 niatlah. Dateng kiai nah, dateng Habibah. Kati ngetok nong ini, aduh. Habibah montoro mapan dia, burung lah masuk boleh. Arya mekalah petong bolos setan. Arya sedekah ya. Kalau mau contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kaya sedekah, dalam keadaan miskin Kanjeng Nabi sabar. Sampai Rasulullah ini ada bu. Allahumma ahyini miskinan, amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Benih Kanjeng Nabi ada bu, wah curil masakin fi zumrati. Benih kumpulkan orang-orang yang melarat dengan golonganku benih. Tapi Kanjeng Nabi ada bu, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Jadi Kanjeng Nabi dia seneng bi orang-orang melarat dia. Ayo bedekan toh siapa sih ngacung kepingin melarat? Mon gue lenje seneng dunia seneng akhirat mon gue. Ayo dekan toh semua sing ngacung dia. Ayo ngacung. Mon kepingin melarat tak doa semakin. Ayo sabo tuh. Sabo. Kalau mau contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi neka seneng bi orang melarat. Sampai Kanjeng Nabi neka pas kompol bi para sahabat pas kompol sing tak endi. Pas sing bagian melarat. Setung orang sugi ki durung masuk Islam ada bu. Ya Muhammad, kaulah gelem melbu Islam cuma dengan syarat. Kaulah ri orang sugi. Kaulah gelem masuk Islam cuma dengan syarat. Mon bede juk tojuk pisahkan bagian sing sugi. Bagian sing melarat. Soalnya zaman jahiliyah sebelum Rasulullah meninggal orang kafir ya, bagian melarat, bagian sugi. Mohon kau lah masuk Islam,
Gelem kaula pisahkan antara yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin. Toron ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sing sabar Muhammad. Walaupun sing norok-norok orang melarat sing sabar, jeling orang-orang sing sugih sing sombong-sombong. Sampai-sampai orang yang ngocak, "Kenapa kamu kumpul bi orang-orang sing melarat Muhammad? Padahal wa anta min mudor, kamu ini dari golongan mudor, orang-orang yang terhormat. Apa me kumpul-kumpul bi orang melarat?" Maka Allah mengatakan, "Hei Muhammad, jangan pandang orang-orang kaya itu, karena yang berdoa kepada Allah adalah orang-orang yang miskin." Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mon norok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandar muga oleh barokah Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Mandar muga oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semua itu sudah diatur sama Nabi. Mulai ki turung tedung sampai mari tedung atur bi Kanjeng Nabi. Sampai ngenom, ada beda aturan. Ada gue beri contoh. Kopi ini tak keluar beda dalam. Ada aing tak apa-apa lah. Ada contoh ngenom Kanjeng Nabi. Maca bismillah telo kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ari yang enak Kanjeng Nabi. Abid bib mun dia bib kelamaan aja. Mon kokok ari sapehnya mana? Mon kokok ari hanya mana sapeh. Ayo norok di Kanjeng Nabi. Atur di Kanjeng Nabi kabeh kok. Mulai awal sampean sebelum tidur sampai setelah tidur semua sudah diatur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau norok siapa panjenengan? Mau norok siapa? Mau tak norok Kanjeng Nabi tak selamat. Mon tak norok ajaran Kanjeng Nabi tak selamat. Mon kepingin selamat norok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat nika saking cintai Kanjeng Nabi, saking cinta bi Kanjeng Nabi, sahabat nika mencintai. Bagaimana ketika Rasulullah meninggal, sahabat tak terima. Ada yang membunuh, sampai mengatakan Muhammad meninggal saya akan bunuh, saya mengatakan Nabi Muhammad meninggal saya akan pegal kepalanya. Saking cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lagi. Beda sahabatnya mana Ummu Sulaim, mahram bi Kanjeng Nabi. Arya pernah Rasulullah keluar keringet. Ummu Sulaim nyambi botol. Diambil keringetnya Rasulullah, dimasukkan botol. Diambil keringetnya Rasulullah, dimasukkan botol. Sampai satu botol. Betul kene? Tanya bi Kanjeng Nabi, Ummu Sulaim, gebe apa? Ngumpul lagi keringet dia gebe apa? Jangan Ummu Sulaim, ya Rasulullah, keringat ini saya kumpulkan untuk keberkahan anak-anakku ada yang di rumah. Arya nunjukaken bahwa keringet Rasulullah wangi. Mun tak wangi tak kira. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Mun Kanjeng Nabi lebet, mun Kanjeng Nabi lebet manusia reonek. Oh, barusan yang lewat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya bisa sampean yuk semakin yuk. Tanya bisa sampean. Sampean cinta bila kayak sampean? Yuk. Cinta bila kayak sampean? Tak pati nyaut ya, tak pati cinta be. Cinta apa bila kayak sampean? Arya marelako keringetan dia. Arya keringetan dia. Jangan cinta. Arya keringetan. Marelako langsung beleman. Adik barok adik. Jangan asem dia. Kau yakin tak kau lubi nih sampean? Tak kau. Araba karena wangi keringetnya kita ini beda sama keringetnya Rasulullah SAW. Kau lebih sampirnya beda. Montaman di dua areh, semaput kah bisa selambrit. Montak sikatan dua areh, semaput kah bisa selambrit. Kan tinggi.
Inilah bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai sahabat itu tahu ubannya Kanjeng Nabi itu tahu. Diriwayatkan ubannya Rasulullah tidak sampai 20. Beda riwayat ubannya Rasulullah 17. Ubannya Kanjeng Nabi itu 17. Sebelum meninggal dunia dihitung sama sahabat ubannya Rasulullah ada 17. Kula pernah tanya bini kula. Adinda sayang, anari ya nggih. Aria, cek mau beri to karanto itu tempeling tok sing bini neser. Adinda sayang, cinta bi abang cinta, cinta mau tak cinta tak suruh kabin boleh bi kula. Bismillah cinta. Kula tanya semakin, Arya uban kebir ya, wote kebir ya. Cinta bi abang cinta bang, sehidup semate masih celeng kula keloni bang. Obama cinta. Kula tanya, berempa uban kaula? Jantang bine, tak mikir ubana abang kaula. Mikir belanja. Tak mikir uban, mikir belanja. Arya, sampai sahabat itu tahu ubannya Rasulullah SAW itu ada berapa. Kanjeng Nabi ketika cukur sampai rambutnya itu tidak turun ke bawah, Pak. Sahabat dia nanangi rambutnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mon bene orang mulja tak kera orang ngumpul lagi rambut. Mon bene orang sing tak mulja tak kera orang sampai arbuan rambut. Sampai ndek potong rambut tambah sapu rambut kau lebih sampean. Mon bene orang mulja tak kera orang sampai rebuan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita, udah setung cerita. Beda orang suki andi dua anak laki. Beda orang suki andi dua anak laki. Hartanya 1 miliar. Umpama. Nyaman orang suki. Mohon 10 juta tak pati suki sih. Apa boleh kena mekar tambah lah. Alpat ke pesena 1 miliar. Andi anak dua laki, bagi 500 juta kakak, 500 juta adik. Si bapak dia andi telok rambutnya Kanjeng Nabi. Adik kakak oleh 500 juta, bi rambutnya Kanjeng Nabi tung. Adik oleh pesel 500 juta, bi rambutnya Kanjeng Nabi tung. Lah kurang tung rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si kakak ngocak, "Ari ya Dik. Rambut tung ria ketok dadi dua. Separuh sampean, separuh kau lah. Jangan adik enje, Arya bener rambutnya orang biasa, Arya rambutnya Kanjeng Nabi. Cek mentok ketok. Kimon pawe ketok. Arya rambutnya Kanjeng Nabi jok tok ketok. Si kakak oneng, adik dia cinta bi Kanjeng Nabi. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Arya Dik, kebi pesena bapak kau le kalah. Seebria pesena bapak kau le kalah. Rambut telok kalah lah rambut. Kalah lah. Si adik ini walaupun rambut cuma bukan rambutnya orang biasa, ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan adik tak apa-apalah, peses embria kalak kebi, telok rambut dia kalau kalak. Berjalannya waktu, si kakak oleh peses tambah tompes, tak oleh barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh pesewarisan dia panas. Pesewarisan dia panas. Mon caan orang bilen, mon ore pesewarisan ojo digawe kerja. Meleagi tanah boleh. Mon gawe kerja biasanya tompes caan orang bilen. Caan orang bilen. Si kakak tambah tompes. Si adik tambah kaya karena barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nggih mandar muga kaula lebih sampean dadi orang-orang sing untung dunya sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Tojo dek kanto benen jaluk sugi kade terakhir jaluk sugi dia. Tojo dek kanto mudah-mudahan kaula lebih sampean degi apolong bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak bisa satu derajat. Tak bisa. Kaula kepingin masuk surga bi Kanjeng Nabi, enggi cuma derajatnya beda, Pak. Beda mek nyaman kaula bi sampean ri orang biasa. Kanjeng Nabi para ambiya masuk pada kompol bi Kanjeng Nabi, cuma derajatnya beda. Kalau tanya bi sampean, kau lebih sampean semangken kompol apa aja? Kompol, cuma derajatnya beda semangken dia. Kau oleh larutan, kan inggi sampean oleh aeng pote gelem tak gelem gini nama aeng pote, mau beri larutan kape tompes usat gosem dia. Kompol apa aja? Kompol, cuma derajatnya beda. Sampai oleh berkat Arya poteh Ria. Arya poteh Ria. Gelem tak gelem poteh. Kau lenjek degi pola dua tak telo tak tahu lah bener. Kompol apa aja? Kompol, cuma nanti derajatnya beda. Pada nanti di surga kau lebih sampean kompol bi Kanjeng Nabi, cuma derajatnya beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat barokah Kanjeng Nabi, mudah-mudahan apolong bi Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita kumpul di dunia, nanti kumpul di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang solihin, solihat, min ahli Quran, min ahli ilm. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi anfa'na barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afadil fitani. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Tibalah pada penghujung acara, yakni al-ikhtitam bid-du'a, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Hasni. Namun sebelum itu, Al-Fakir sebagai pemandu acara pada malam hari ini mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sayyidil Habib Abu Bakar Hasni kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعوذ ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط الأدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الإرث المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بدعاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.